Mars ni somni le panga sang ni somni paruk ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule India rama tho tan zan US tho tan ni a khan US state pakhat Texas atuel thai thlit fim na mun oil refinery a thilpuak ring tak hriat ani a hemi nu yana kang zuya nimin khan khovel puma he thil thleng chungchang hi dar chuak ngal ani Port Arthur Valero oil refinery a thilpuak le kang mei chuak zui hi nimin khan thel mi ani a Port Arthur Mayor Charlotte M. Moses John mishing thi le hliam anom lo ni na soi Valero refinery hi Texas ko pui Houston atanga khochak lam mel som ko vel hla omani a thoktu mi zasari somsari vel omin nitin oil barrel nuai li singthum sanga vel an thlifim theini in The Guardian John an ziaka First Post John kang mei chona lai hi diesel hydrotreater nitin oil barrel singli le sang sari vel thlifim thei khol omna mun ni an ziak boka he khola hian hydrogen mangin tuel the sulfur om chon la chuak ni in an soibok Reuters chon he kang mei chuak awang hian Valero refinery hmun inga mozata chia a thilpuak ri hi Valero tangamel som pakhat zeta hla tang poin an hria a kang mei chua chan hi hria talani lo anti Valero thupuang tu chon he thil thleng wang hian mishing thi anom lova hliam te naw nei tlem anom ni in a soi heti lai hian Jefferson County Sheriff Jenna Stephens chuan kang mei chua chan niarin hel zinga he refinery an man industrial heater atanga kang mei chuak niarin na po om ni na soya heti lai hian IRGC te US le Israel beina chan le nan US le Israel rama civil energy siam chuan a hmun te bean tum thuan lo sei to wangin Iran thil ti ani ring tu po anom nualani kan hriat vekangin US le Israel in Iran an dawron mek na hian Iran in Strait of Hormuz sadan cha wangte US le Israel in Iran power le energy siam chuan a hmun ten bom saka wangte Iran in US sipai hmun omna Gulf ram sang energy hmun ten be awangin khovela tuel theile gas man asanga chuti lai taka Texas oil refinery kang mei chuak hian ngai vena hloa US refinery lian Port Arthur Valero refinery hi melmatan chon be thamani wangin Iran lamrin helna ompo hi thil om lo ni ran lo ani he thil puak awang hian refinery a hian tuian ngeya chu wangin na thon chol san ri angai don ani nimin khan Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Strait of Hormuz chu US le Israel baka Iran beina hengram puitu te tan khar zelani a hengram ti lo ram dang ta ne ro honani ti asainon le Malaysia foreign minister Mohammed bin Hassan nen phone manganin biangna Araghchi hian he thui sain US le Israel baka an mani puitu te ti lo ram dang long te chuan Iran thu nei tu te thu zomin Hormuz Strait an paltlang zel thei ti asayani Araghchi chon khowela longkong lun ber pakha Strait of Hormuz khar hi America le Israel in Iran an bei wangani atia Iran chuan an ram zalen na fam kim le an ram ri hum himna ta na an ti ni thu saibok Iran chuan an ram Supreme National Security Council Secretary Tharatan Sipai Officer Senior Mohammed Bagher Zogadar an ruat thara Ali Larijani ayo tu turani Zogadar hi IRGC commander hlui ni in tun haya thatak Larijani kalsan hmun ruak poimo takalwa dona Supreme National Security Council hi Iran ram defense nuclear le foreign policy lama thutuk na siam tu poimo takania Larijani thi hnuwa he hmun ruak poimo taklu khatu tur hian sipai le ro rem na lama ton hriat nei din hun sang tak lo chel to thin Zolgadar chu ruat ani tani Iran ram semi official Fars News chuan Isfahan province le an ram chim thanglam khopui Khoram Sar energy siam chuan a hmun te chu missile le bom hmanga be ni thu an soya hi US President Donald Trump an Iran bei chol san ri dura sipai te thu a pek thu a soi hnu loka thil thlengani Fars News chuan Isfahan a hian gas administration building le gas reduction center te baka abulvela civil mi te chen na in po chiani in an soya hei baka hian Iraq le Kuwait ne na Iran in rina bula om Khoram Sar khopuya hian power plant a gas lak na pipeline ka chiat ani thu an saibok Fars News hian he thil thlenga hian thi le hliam anom thu an tar lang lova he thil thlen hun po hi chiang takin an tar lang lova nimin jing lama thleng khani in hriat ani hetianga Iran beina thar hi US chuan an ti ani thu an la sei lova ni zan khan Israel sipai te chuan Isfahan an bei thu hi an puanga anin bom chia thiral thuam sang siam na mun nikum jun thlan bom chia sakto Iran in a chei that le ni in an sei nimin khan Iran point Tel Aviv khopui chu missile mangin an kapa missile an kap chuak lai hi IRGC te chuan a video po internet a an pho chuaka Israel Fire and Rescue Service chuan Tel Aviv khopuya hian
in chima om thu le hliam tuar pali an om thu an soya in chim kara mishing tang an om ti an en fia mek thu an sei bokani heti la hian Israel ram ma lam safet khuwa po ballistic missile ka thak them wangin in chia om ni in soyani a mishing thi an om lova mi pani in dar thalang ke wangin hliam te na wan tuara damdo in pan puinga yan ni lova Israel si paiten missile an ka thak themina dena wangin al sira khuwa hliam som pa kwa velan oma hliam jinga hian Soroka Medical Center Bir Seba thok doctor pakhatatel ni in Times of Israel chuan an talang Al Jazeera in an talan danin Iran si paite chuan drone mangin Ben Gurion Airport le Haifa khupuyan beinin an puang boka heng hmuna te hian thil chia report om lem lawani heti la hian IDF Home Front Command chuan nakzan tlengin film kurna hun manalani don ti an soya zirna in kha turani a inchunga mi zai tampun khom phalani lova pona mi somngai tam hun khata pun khom phalani lo boka na thona hunai ro film khur takan na tho tur ti in thu chuan siama nakzandaria ta thilom dana zirin in kai hroina thar ti chole ni ang ti an puang bok Iraq rama UK si paite chuan tho tran zan le tho le ni jing in kar khan Iran kamikaze drone som palian kap thani in an soya zan khathil thuwa drone an ka thak tamber ni in an soi Guardian in an talan danin drone som pali ka thak chungchang hi Britain Defense Secretary John Healey chuan Nimin Khan cabinet meeting a soya Iraq UK le US si paite introm Erbil base atanga ka thak ani thu a soyani Nimin Khan US chuan Iran nena in biangna kaltuan zel thu an la soi zela White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan tuang takin kan kal zela in biangna chungchang ero press meet te kal tanga nei chiani lova White House ina pon ma chuan engma hi thu to pa omlo ati heti lai hian Nimin Khan IRGC senior advisor Mohsen Rezai chuan TV an komna US chuna takin na vowa American hotana ni tiam chu thleng trap to a Islamic Republic of Iran mun te in Beijing ani chuan kan chanle na chu mit aya mit ti mai ani to lowanga mit aya lu ani anga engma ti theilovin kan siamang cheunga Gulf tuipuya kan payang cheu atiani Iran indona hian March ni som pasaria Ali Larijani thani nuwa Iran chuan phubalak nan Israel ram chu na satakin missile mangina ka pa missile hian cluster munition bomb avo ani in Israel chuan an soya Israel Missile Defense Program Director Louis Uzi Rubin chuan Iran missile zongjong cluster warhead an vo vek ni na soya enge cluster munition chu engang takal om nge ti te in soidon te ang cluster munition emo cluster warhead emo chu bom pakhat chunga bom te naw dang tam tak da soina ni a bom pakhat kha thona tanga thakin emo missile hma kap chuakin emo mel ma beina nan manga chu bom chu po chuan a chunga bom te naw dang chu vordar ta chiam mai thina chunga bom dang vordar te chu puak le in zau takin chian na thlen theita ni hetiang cluster munition hi ballistic le long range missile avo thei ve ni a Rubin chuan chian na thlen dana tangin Iran missile hian bom te naw dang bomlet santi mai som hni tanga somriat velan vo ngei ni angai thu a soya nikum jun thapo khan Iran hian Israel ram bom nan cluster munition hi mang ni in soy ni bok ral thom lam mi thiam te chuan Iran hi Middle East missile program nei lian berani antia kumsom tel fe missile program changtlung tak nein ballistic missile le cruise missile te neya intercontinental ballistic missile ro ala nei lo washia tania heti la hian Iran missile hi zirchian na om lo wangle an mani point an puan chian ngai lo wangin chiang taka hria tani lem lova an missile ming le ka hlat zong te po rin thu devin soyani thina an missile engang ral thuam nge an voti po rin thu in an soyani heti la hian karmasa zir top ni khan Iran hian Diego Garcia Island akap ti soyani wangin intercontinental ballistic missile kem sangli kap thei to emni ti zona om mekani heti la hian Iran hian missile anga tok ni na langa Khowela air defense system nei thaber jingami Israel po nikum jun thlai in dole tuna in dona om meka po hian voi tam takan ka futo a Israel a hian mi sangli zanga velin hliaman tuar to a Israel si paite po in Iran missile then khat chu an intercept theilo ti an soi chiang to bokani soitongin cluster munition chu bom pakhata bom te naw dang engmozat da tenani a cluster munition vona missile chu bom paya ka chu ma nge lo intercept angaya wansanga bom paya ti po man chuan a bom pai chunga bom te naw dang kha intercept ngai na om to lova hei wang hen Israel rama po Iran missile te hian chian na then tam ni in mithiam te chuan an ngai ani hei mai ba ka hian cluster munition bom te naw hi puak lovin khoi emo
mu chu mai si lawin kum tam tak chung le ya aum theya hetiang hi ni wangin khovel puma khap ni lo ma se ramza le som pakhat Europe khomol pui ram pum pui deuh thole nei to member te chuan manan khapa US Israel le Iran te chu mangdu lo zinga antel ve lo thungani bazari lo thlira wangin kan lo me